начнется. А начнем это хорошими песнями, прекрасным настроением и пожеланием хороших, вкусных дастарханов каждой казахстанской семье. Добрый вечер, Казахстан! На сцену приглашается группа «Дервиши». Assalamu alaikum, assalam, ey qara gözlerim. Assalamu alaikum, assalam, ey qara gözlerim. Jürgümni tevretken daim, sen büyük as benim. Jürgümni tevretken daim, sen büyük as benim. Assalamu alaikum, assalam, can qara gözlerim. Assalamu alaikum, assalam, can qara. Assalamu alaikum, assalam, külleyli oynayli. Assalamu alaikum, assalam, külleyli oynayli. Hoşalıkta ara gözlerim, biz bile jüreyli. Hoşalıkta ara gözlerim, biz bile jüreyli. Vayda dey, sizlerge güyümen. Hayatta vayda dey, sizlerni söyümen. Hayatta sizler var, hoşallık bəxtim var. Vayda dey, şadlığım bəxtim var. Kes Şarık, Kazakistan. Даниэль, а вот скажи мне,